ji bo vejînkirina roja ji dayikbûna bavêneteva Kurd Mustafa Barzanî rêxistina dihok ya Partiya Demokratîk Kurdistan Sûriya û digel hemehengiya Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanî Rojava rabûn bi çandiniya 400 darî li nava kampa Domîz. Dem hijmêriya zê sibihê bê bejdarbûna hijmarek ji hevalên Kurdistanî û binamalên pakrawanên Rojavayê Kurdistanê yên li kampa Domîz û her wiha pêşmergên Rojavayê Kurdistanê yên di sengerên şer de hatin birîndarkirin û piştî çandînîna dara festîvaleka helbestê hat li darxistin û tê de çandîn helbest hatin pêşkêşkirin li ser bavêneteva Kurd Mustafa Barzanî. ناوی پارتی دموکراتیک کردستانی سوریه لقد هو که رخصنا کمپا دومیز امر بونا بچالکی بیراوریا 14 واسی دایک بونا برزانی نمر لکمپا دومیز وقت اف چالاکی ماهاتا انجام دا کما 400 دار ادانی او 400 جدار مناف کمپی دا چند فرع ناف کمپی دا مدانی چان و پیشکداری همه اندام و کسو و یه سرور بازا برزانی نمری پیرو سرور بازی رابوین میرو کی یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتیک کردستانی روجا عوام ما هم هنگیل گل حزب پارتیا دموکراتیک کردستانی سوریا مکر ام تخست ام بیرانینا برزانی نمر ام چالاکی که بکن مدار چاندن جبر کو ام وکو کرد ام تمید بن سپرا بنوی سپره دن او سپرا مالا برزانی اكو ایرو وکو کردا فراسنا مافی کردات که و بروانیت گل مافی کردات که سرانسری جهانی حمیه روجا دایک بونا بارزانی نمر از الهمی گله کرد هر چهار پارچه کردستانی پیروز دکم براستی روجا دایک بوناوی بو روجا چاندنا دارا اوجی دفگری حزا بارزانیا و تایبت بارزانی نمر بو جینگه براستی تایبتیه که خواه جینگه لدورا بارزانیا هی از کارم و دگوت ناده تشتکی دیار بکم لسر دمی شورش ایلولی ورگر یونان هرمز ورگر بود نبرا گروپا که فرانسی ده او گروپا فرانسی الآوا که عاصبون رابوی ورگر تصرفش دفخا کرو هندک دار برین کرنا دعوی داش بو سرمبیلاوانا درباس ببی صدفي جنابي مولا مصطفى ودبري راست هات افدارا كي وكرنا قو والله يونان هرمز رابو بمحكمة وبيت تشتكي يونان هرمز كرا زندان دا سرا داراشين ابا دليلكي بشك انه بارزان جهه جنگه وهتي پاراستن البارزان مصطفى بارزاني ناسنامه هر کسکی کرده و خودان دیروکک دریجه بو خدمت ملت کرد جبر برزانی دگوت جهه شهنازی بو مروف گو خدمتکاری ملت خوبی جمیل اوسی آرک کامپا دومیس